mo te fia la me fatalo fam fa felo ia tu le mai mo mai le puleanga Samoa pia mai lava i le tapo inga le tamao le puleanga la wofionga le ke pipo mo se vito lio tui fatalo fo i le pa ia li tu ainga sa ia mai se sengo te akono mo so swani mfaltua le no favoto fatalo vantu tamama tina matua ia po le afua mai maunga fa felo ia foi la tu tapo inga talo li tu vai le talo le malo le soi fo manuia malo fo le talo ia fatalo fatu le tato por kalame le il kapite le Ekalesia katoliko ia fa be fon fa pa ia tu tato tu yo na tu langa fa le pe ia o le fo ma fatasi ma le fionga pa tele Ioane petita ono kwa fa o wino le tato fa mo le va yaso alo mai la mai mo alo fa lo fiong pa te sai fo mo ia le vea trenga le tu ya me se fo ia ka ko fisene na venga ya fifa yo fo senga pa FrIoaneOno ya samo pa fo mai sto tato puleanga tulanga pa lupe ya malo la so fo malo langi ma ya ko mo fo ngia ngo e ko fa o per ka ko mo mau le tala le su e ala kapite ya pe ona fam tala le Ekalesia mo lo no ya pe ona ka ko ye ni po kalame so fo mo ngia malangi ma lo se sa vile malu wa e lo ko winga yo ka u le fo ia aya so pe ola an ka fa lo mo e me ke o se ke me malu e ka ko e velangi e ka sia ia e va de ko sa o ko fo i mai fo ya yo o ko se malu ko malu si e kwaro ya o swing of susu ya i ole tau ya sa le ele ma fai nga suia e sui ka ko kalia wa ia lang o ka ko se o li lo po le ale a kim foi mai o kim ala foi mai o kim o tangata e susu ya ya o winga la vor kau foi ele tua e fo anga ia e que le na tu mau a fa o sui vo winga o tal ya ka ko po Laudato Si oi ma foi sia o ka ko kalia me langa me an ko ka mo fi fai e si sio manga ia o sa kalia ma o ngo ya vo i le vela le o ia ya e ma ia por ka o amata ile se talo fa mo le lo fion patet e ka ko amata le tu el talo so afita ma le alo le nga pa ia amen tai le tu e lo fio lo wanga le ma lo wanga lofa lo to singa fa tu ia mato moi po na po ia sa mato le tonu pe mato te soi pu ma la mai ni ta ia pe te ia le mato fa taia la fio mato mo fo ni ava no e ma futa tu la fio puno no fo sacramento lo Ekalesia nei taia ia o ka so fa loanga ia mato fai pe ni mato mau per mato malosi il tino le mafo fa ma le nganga e fa wa mo mau la fio me mato te fai fa mani e mato te ta e fa le atunu te ta e fa malo mato te ta e fa Ekalesia na lu e fa tasi aunga ia mau e Samoa se atunu file mu mau e Samoa se atunu to fi mali fia fe alfani fe avta ia matu talo fo i moliatu mo matu fana wa onga ia lo punu no stonu fale a onga a o ina el pot salalau ia fa pena na vem fa ton fulau lato soi fu tu puai o ne i mingio lato loto mo mafu fa me o lo nei ia fa pena na ngalo lato soi fu mo le ola matalen wal tala le ia na fio wa ai wa no ia me se Ekalesia o mato foi ele nei talo e ala tu ia Yesu Cristo lo mato lo mato fa ola e fa wa na amen so afita male alu le ngang pa ia amen alo fa dai lo fio ma mole talo fuego tala ale por calamero le yasu io ai
Pe vaso le te nei sa tangata ile Ia, ka slide dia nganga fa umailo. Iyo, al slide mai muli fo dani nga vaenga. Ko lenka ko kam fai la vai fa fo mai samo. Ia, lenka kom fai ka ke mama lama pule ha wala e fa lo mai ile tu ia tato. Mo ka ke la mai ka ko ia. Ka fango mai ka la langi nge. Ia, ai ela si le pe e ma fo falta. Ko se ma ka mo fi. O se ma ngale sulu mai la. O ile fai mai nga ruenga ole. Tua ole la ke mi uma ya so. Fa o so le la, mo le la. Fa ngoko la e fa o so al masi. O fe ku. O ai o fe nga me. O me mongia e se kampangi. E se kampangi o fe nga ruenga nga. O fe sila o ai la ku ko ngeme. Le e ama savi. Ok. Ya le fa ka ka ngongeli. Ya fo ile ko alo. Ai sen manga e ke. Fa mai sio ko alo ai. E a foi pi mama i ka vai e malo se me ol e pe ka ke malo se ali ma ngai ol ma ol so o le malo se ale ngai mai le na ka u ma ko le le ro fa le o le tu e fa wa pe me la ngai si le pe tatu pe mo i so vi o ile o compagnie e fa unga so vi ma ale o le ngaluenga tu tasi le tua o le tautua fai pea le tua mea ngai ka ko loa e le o mofo le tua e le o moe le tua ea o lo ngalue ma tautua i lo soifua ma lo wola aso ai ala mai lo kai au e fiu e manga wa le se ea ngai lo lola ia o le se tua e lo o le wa ia le tu ale ka ke ola ke ala mai ia so mo le fa kai le mingoi lo ka vai ni ka o le ka ke ola ka mai ia le ai e mo pe tu ai lo so fu mo ola me fola na le la ka ko ka o ni ngalo ia tatu le tu mo ida o ni ngalo pela ile ka fa ia kusa wala ia lua wala pe ka ko ki le ole si maka por fofo no ngalo o tangata ai me ai lua ole si manga fofo nga me o maka ko ai e ma tangata ole pale di ile o ngalo ngale tu fo linga mal fa tu so le tu ka ko mana ka po muri ana le la ka ko me ku le si va na taua ile fio mai ole tu e fa fe ka ko vai ole zaka ko ka ke maki ka ko fantana ngai na vai aso ale ra ka ko kiki pe fa fere nga fio mai tu e fa fere tato ya o ila le fa consequently we can name God by taking his creatures as perfections as our starting point long winga ka ko fie le ko fe ka ko ya ka ko i creatures or creatures ya se chama meu mang fere meu lao tato foi se meu la meu la na fere falling ma fatu sale tu pa wanga le se sengo tato mal tele meu la ka ko e fa pitole no singo tato tangata falling ma fatu sale tu na ka ko ko e pe ko wanga le al starting point la ka ko i perfections al tangata lo ngo mele le foi ka ele se meleanga e fai el tangata ele sa uma le tua mele le uma fai el tangata e me mai le tua me mata no fai el tangata for from the greatness and beauty of created things comes a corresponding perception of their creator lena e vesila le o me ka ke vai e maka no fai o ka se maka o ki o le manga i o le la le masinga mo ko ya ka koe fo ia Laudato Si kua ka maka i mo meo pange ka o wa ke i le whainga o iei tato e whaakai le science o whainga kukuri e mua pe sendi e mo meo me poe a kai poe mai ka koe lo wa ka o ka senga se vastness o le creation o le fofuanga ka ko kiki o koe Mars le pangika leo Mars
o isi pange ka o kana maka ngofi mo e wiang maka ngofi i le vai ia ale isi ola kasi pange ka mai le tu e ola mo e ola e ola me ola uma ia mo ola me tangata o le lola earth o inga ka kilo ai sole e iska mai ku le tu le tatu ia tu fo ma o fo e o me because according to science, if I pay now, yeah, okay, kiri ili yo, yeah, if I go ile pa, yeah, star, yeah, star, yeah, pa, yeah, koi multiply, yeah, koi fa kiri ya, yeah, luar kuri si kaya malis multiply, makili yang kiri, makau kia, longa winga, ili ngufo ale tu, ili mo ile tu olo. Tamu muli pele tua ile ngalo ngol fofonga ke le fona le fa so ale tua malanga fa so mai tangata o le fa mai o le tua creator ka co-creators no winga ka ko e fa tasi mai tua le fofonga ia o le mea le simea ro foka u ale me le tua le tangata e ala le ngali le tamama tina o le la fa winga le tangata man sa soifua sakla metro fa pe ponga ngai fauela o le tino tane mali fafine sakra metro fai peponga fau fafi le tino o le tangata ai mana wa mai le tuol mana ola ponga iso le tangata folia o na ola le tangata ka kia so tino mali ananga ke le la ringa runga o ko li fai e va pe ngo va ni mako nga fi fa sisi la ngo ala so to na ni fo i mun mulio masina ia pa kisonga mato eu fui pouco de farmácia e ele comeu o tio. Ele comeu, ele não foi. Mas é isso, não é tua. E a Aurora, fanfanau, fat com o lala. Ale, quando mais assim eu lembro para que só, lá comeu o copo. E a não foi, eu lembro para comer o efeito. Ele foi. Os cai mai e vai coisa. Ia me lá nga eu. Ko langa le fa wa tato pa kasi mal fin ngalo le tua. Ele fofo anga ala. Ele soifua tangata fo. O ila ia le ping fa uma ka. Ka vai nga mo bole o matini. Fi fa e pe mawa ya solo ia le la ka come mai si vai nga la le. Ole chapter 2 God comes to meet man. Ne vai. Kom fa ya e fa fa ngofi. Ole tua le la sawe fe lo ngako. Fa pe fe how. Yeah. There is another order of knowledge which man cannot possibly arrive at by his own powers. This is the order of divine revelation. Yeah. Mela le o mo ka ngoli si ora mo ole tangata ole tangata mamei ka ke ai si o manga ali sila oda le au ele ma fo tangata na aton ole divine revelation por fai lo mai le tua ia tato lim fen ka pen ka o fo i version tona ele me se tangata soifua e man lama ia le tua i lona aton nobody ia is ale lo fo le tua tangata le wo i fina ngalo mali o le atatanga e lona fina ngalo ma fai lo mai tato o ia lava anga le longo winga o le tua na amata mea e le kako o le tua na amata mea le fai lo mai o ia lava e le tangata ia le la kako kula e a fo e ka kia wa ngale e fai pula le por moni le never mind through an utterly decision God has revealed himself and given himself to man. Ia, le utter decision le. O se fai unga lo loto le tua. O ia fatanga ia lon tangata. E ia lava. E fai lo mai tangata. Fai lo mai o tangata mai ni ia tato lo le tua. Fa pe fen fatino by revealing the mystery. O le miskeri. Vai.
e amaka mai ia e whaeroa mai miskerio pe e le whikau i mea lua e kere me whaeroa mai miskerio e le maramara mai alanga kusara by revealing the mystery, by revealing God wa ole tutua ole misterio le an misterio his plan of loving goodness ole plan ale tua olanga plan ole lofa le lofa tu noa mo le tangata. Le lofa le lofa I mele leis e ave mo le tangata. Formed from all eternity in Christ. O le langa plan le, o le vang fai mai. Nga fai mai ai i fai la langi sai le tua ala langa plan, o le tua tama alo nga paia, ai fai la langi mo le tangata, o le vang ko plan. Ia ko le tama alo nga paia le tua tas tol paia. Ia e fai la ko plan ia mo ia mo le tangata ia le langa ale o plan e pe au ku mai ai Yesu no mi ele e fio mai Yesu nga fai la ko kongoi le la ko plan ia la fio mai Yesu la langi liutino tangata mai le tua e ala ia Yesu ia mi se fo le nga pa ia mo le for the benefits of all men lo inga mo le manuia o tangata fa malu pia o ko tina na ngana le Ekalesia mai ia I babau all men ya akikiro I ewaisi kinganga tole afa women ya o men uma e alu uma ila lo e ma women okay ya tato tina all men le ngaka malu ka ko humanity fascino tangata oi tangata ia ka o ali tama tai ka ko uma e wonge I ka misi e ma o pule ngai mo ko ko ia ma ko lia o ka nga fai le e me se foi kus ka kalo ia so ia le Ekalesia e ke va ko nga men e va la o menala la ko kusia ka kalo ia ko e nga ola ko e pe fa pengale e lu I mai women mo chole o ko la ri e va fe ma ko le ai o le winga nga men o le tangata humanity human beings ya al mena al plan nga le tu le manga divine revelation le manga le tu fa lo mai ola nga plan o miskelio mo le o tangata mo le manuio tangata uma e pe au nga la ia Yesu pe tasi ale unga nga pe ka ko po la ina wali tin tangata mai le God has fully revealed this plan by sending us his beloved son our Lord Jesus Christ and the Holy Spirit kapike ngumela limsulu le na io ole plan le ko fa loa mai o ia especially pe fa pikoa e ala I lona halo Yesu Kristo ya e mai se fo ia ke le nga mewa ni jitu tanga tole tu ala mai Yesu ia male awinga mai le ngang pai sisi akula le Father o le Son o le Holy Spirit o le atua le nga luema amata mea I fai loinga mai o ia la vaia mo le tangata male la langi atoa Article 1 Revelation of God por fai lo mai le tua God reveals his plan of loving goodness. They've got mangeka kalama le plan. Yeah, it pleased God in his goodness and wisdom to reveal himself and to make known the mystery of his will. Miskelio langa to fama mau. Le mga fa ilo mai tato. O finanga Maria ngaia, lona lelei, malona poto, e fa ilo mai o ia. Ia fa ilo mai le miskelio o langa to fama mau. It's a mystery of his will. The will le tua, that man should have access to the Father through Christ, the Word made flesh, in the Holy Spirit, and therefore became shares in divine nature. Yeah, bye. Ole tofa la le kakukama le lang tofa le tua. Ia lo o mai tangata ia le tua ia makako access ia tatou lo le tua mai kako
so ta'i ma le atua le tamā e ala i lona alo o Iesu Keriso lea na liutino tangata mo tātou e ala i le mana o le anganga pa ia e ala me kupe a kupu menga ia wa avero i tātou mo kako share ai po kako mau inati ai i le divine nature o le akua o koka se me sa longo vinga sama mau a tangata mo le awa vea le fo le tofa le tua le lunalo Iesu ma le anganga pa ia o fa penga onga mo mori ko kako pia mai le tua ma le na tulo o le tua sen manga ia o le ngalo le tangata le mea le o lau of so tai ma le atu ioi o le wafio mai le atu ele lo nal ele lo ngalo ma le anganga pa ia ioi ole ai si ia e ko fa mga ko ka pike mele ole onga no vinga ko fa fonga le ma e a foi ke le ata ngata foi e miska blanca rollo loko ke le mam la ma ka pike mele ka ko matanga relationship with God na va pela ko le ko le mai o ke le lo ka ko le yo ya ngalo e tato no yes but no nanga umanga na fa ayo mai ile tua ia tato langa to fa mau le o ai lang ko fa mau ia le asi so Yesu le la wa o sawe o li utino tangata le tua mai o li kin ka pe ka ko kingo ia le na li utino tangata mai ia le tua le ia Yesu pe fo lo tino ma lo ti me se me se ia le la longa e le tua as a person ia Yesu ia totu ngal tangata ina o liutino tangata au ka ko folai wa ka ko tangata vai tangata we are divinized longa winga o le fio mai o Yesu o le tu lo langi ala ia Yesu ma le ngang pa ia o pe fu ka ko ni o fa pa ia ina ino lango tangata vai you say le fio mai o le atua ma ala ia Yesu ma le ngang pa ia lua me kup wa langona e fo e sila fia le atua le winga tangata o le tangata onga Yesu nga vea mo tangata ia o ka ko lo e fo o so le e fo la le winga o le so fu fa pa e ina le tangata e le nga le lo langi nei le fio mai o Yesu liutin tangata fa pe nga fo na piama tangata ile atua fa pa ia ina le soi full tangata mai sen manga ia e ka ua le me e lua e ala na mafau tangata o lai mamao le ona le o te mafau ia le usul misai yaso o lai usu mai le tua kongua feilo i maltangata ai le alo lai lo lai mamao la mafau nga o lai mamao le tua iyo ia sa o le selo lo finga lo o ka ko o misai ka ia o lai usu mai le tua lai usu mai ala lana upu lua altare o sacramento de Eucaristia altare le upu ka ko me ko le altare le Eucaristia no e usu mai le tua ala lana upu ko e usu mai le tua ala lana tino e o mai fanga ka ko ia ka ko fo ka ko ma o ngali aso o ye se leo le tua lo finangalo le aso ma le aso ala le upu polpola ia pe fula o ngita yao manga ia le upu le tua le ngita yao o le afo le vonga le fo le amate o amakaranga nanga le mta upu fitu le launga le Yesu lunga maunga ia na e fa mai Yesu ia e afo ole matua le evangelia ia le matua le evangelia le se le utupoto ia nga al famsingo ave ese mo mualo le utupoto i lomata ia nga al famsingo kusa mai Yesu au te famsingo le usantangata wa ke mi famsingo fo elisi e fai lo famsingo ngalisi fai fo famsingo ngalisi tangata ia o elisi o le tua e ma foi ia ko sa Yesu fo mai fu
si fe foi ai alu ke fa fam singo ele me ngale ole image le fu fa kau pi fa palengi ai mori mau se tinga mo mau ke ia fa ngal fam singo o fa palengi po ika ke kau malo ia me ngal tanga ia le ngaka fo nga eu ka ko a fa ku fam singo mo mo le pi malo i le malo i ya la we ko ave fo le ngo ko me ko his me ko fam singo apili yang ko me ko fa apili me ko ba ku lu e si levo ko mai nga u mai no fam singo ya vai fam singo ta ka fa se me ya mo le ton man sa ya na ka ke mam la malika ko singo le fa ke mu al fam singo le fa mai le tua perché me ke fam singo lo so ta ya fam singo fo le tua ma força ali fa uma mele e não ia ngale so foi mai eu que como foi eu sei o pouco de macaulay é velho o ngala au ngai lo maca lá le winga o sama ngai isso que vem como fa sa ole le stanga também foi fam singo ngakala ya nga o foi tanga se ngakang sala yang sala foi ngakang sala lá oi ela ko yang les foi yang sala e ko fam singo yang sala lá awale kiki o ia wang sala ke le ngai ma fa ki le ia le sala me ngai le ma fai ka ko fam singo lista ngata la nga sina suma ka ko e ai la fam singo le kai fam sing sili mai fam sili e hanga sala uma e le ai na sala ko fam singo e tonu sa ai e fa pe fam sing sili mai fam singo ma longa sa mo nga fu le nga guarantee ela ia le monument sa aka kwaro rongo e fingo fam singo i fai foi kala tangata ino ia onga e winga le tato ai akula ilo le tu e fam sino ia ele la se ko fisi mo ku mo le ko mo miengi menga mo ma ela usi si le ma lo si le baile tu ala no ngaka o ka ko aka penga fam singo o le unga mai kai o le menga mai le ku ai mai le unga ka ko e pili gas ala la wa mai le ku so le ai mai ko si api ele o sa wa mengi ele ke fa mali na tanga asa ang sala ka wa ka fa ia fam singo ton o le tu asa no le tu ai atoto le yang sala Melanga ia fa ke alu fa ku si mai lista tadi le wa mai le unga io e muri ya le unga kanga ai mai le unga lento io le unga le ko e pili ele ia pili ngala ele se pili kasian fa ka sa mala le tu o mar case ele tustu silima io ele ngata e tena tustu silima tanga le o ma ya kai bili ia nga ko wa aki nga ngo kai do la foi fa le ko kai ka lai ala pe ya kai to sa pe ya kai ka lo ka mama ngala ya le fa mingo le su mai ba ola e re ko mai ka mai leu tu poto le mata la tangata ale o ngala au ole o nga wa nga ku lo makari so nela nga e mang ye yo fai ka monika ku sala ye o ka ko bola o mal misa ye o bola ye ya ka ko la nga ka tio ama ko me kasi o ni yaso ya ko fam singo ku da ka mo o fumang skai ya se sa le ya ka ma ho fo la nga ya pe o awa nga ye fa mai Yesu ko pe nga lo nga Yesu ki pe o fa kalia Yesu o me ka ko ele awa o ko mo fa sale me o le e fa ma singo ai le sila e o le la ku ha ko mi me vai ko nga o fu ye le ai lo mo manco con i lo mo ngala ka ku le ka la fo li la fai fo li ya ko nga me lai ki so fo ngai ka won ka ko mate tu ta to ta fa tu
Apo kako ke vavel famsingo. E lo minga la apeka ke manga ku el menga. E me malo sole manga e lo la e ali. Yeah, always ole positive molista ngata. O Yesu nga? O Yesu nga malo balaya. Kai minga fa ma vai pa ke le falangi vo le Terry. Ia Terry. Sang kau siam kan ada ngasi senga ma vai la. Mai ya. O ai al fai fe au sau. Vai o ko. Pe kuluku pe se fanga. O Yesu nga mo ka ko. Ia ngala. Ele manga vo ie. Fa dia isi dia ya pa ke le. Ola e kalangosa amai pela le mele ola si fe patela tala na e o foi fia ka ko uma ka ke ana sala uma ka ki si ka ke fa le komuniske ka ke le ako al kofi le o ka mak o si ya ola fa sa o ka kosi ya le sa ulis ka se va sa ulis si na le tu fa sa o ka ko Ngai mangi sa wanga Yesu ni kayao o ke va velo fa msimo ya ai si sila o e mo ya na fa msimo le lo so atanga ta o ngi ngalo ya la fa msimo ngale tu ya o ia ka ko mala ia le ya ka ko lo le will God's will ya polonga to fa ma mutato ya ni tato lo ya kako excess kako excess no wingi kako so ta emale to ele mama le ko lunga o kako la lunge ya le lo no ole nga ole tua e tutu atu tangata e mafuta fatas mai ala ya Yesu ole upulu tina tangata ya male ngalwe ngale ngampa ia he se memfe kako pe ale ngampa ia le wa fiole ngampa ia tato ni oi he se me kasi e ma fai tangata nothing yang is le tua tama le alu le ngang pa ia le tua le e amaka me e ka kumata na le se aka kuma fo i lo loto i o se le lo fo le tu e le fa pe mai le tua me o ka ko ka kaleanga yang salama ya la ka ko fo ia ile skepu ki mo le tua lona usu mai tangata ya God who dwells in unapproachable light wants to communicate his own divine life to all men he freely created in order to adopt them as his sons in the only begotten son mo mai Timoteo mo foi emta poion foi suon po Efeso kasi fase 5 so no mai umage me kuspai ngala lele fa mai me God dwells in unapproachable light. Yeah, ole light. Okay, mo ka ole ele mo kang so emele unapproachable light. Ol kam finga fo ia focus ye fa mam la male tu. Yem finga ko approaching ale tu. Yeah, ole light fa ngai le light. Pe fa mai o focus ia pele tu ole la ale la ko ka ka kilo la ele finga pula e ma foi la ele ma foi la ve ele ma foi e ka ke e a foi ele anga ka waso e a pela o me le akale e ole finga ki o ngole a lu fa fo la e ki kom foi kilo la e ke mo pongia ole winga nga ole tu ma tangata ele finga ko ki o sa ole tu kat hem fai o tato tangata wai ia male tua manos atotoa ele o samelu e ka ke fa alum fa tai le tua o ma fai o nga ia fa susulu ma se vaenga o lona misterio ina ia tato ne ia tato afu fia ia tua ne ia tato na naua ia tua belan men so ole na le mele le lights le se ka ko fingo e sa wa le tu
ai ei awala ka ke kam koi ngi ka ko mam la sisi wa ngo le tua e ala mai la ia I whaaringa I ale tua ia me se alo ngalo Yesu Keriso le se senga leo malama e whai le tangata io malama o le tua e mwhainga ko wa ai makawira ia sa o le mwhai al malama o le la le mwhainga ko wa ai e a voi ka waso ka e mwhai se iwa ngau kom foi ma pio me I whao ngai e au welo pela o le welo e mwhai wanga kikilo le welo e alfa aka kikilo inga mwhai ngai pela ngalwa it was too much ma losi kele pula o le la ia e mwhai nga ka whengai ma fufonga tangata whapenga le aka fa mangingo ai e ka ko maftanga ma le tua e se so ka ko mwhai nga sila le tua unapproachable lo ngine pe ka approaching ia le tua ma wa e le tua so but even though la ole fio le tua le mere le fai ka o le misterio le fai ka ko osia but he wants to communicate his own divine life to man he freely created ka ko ai o lo ngau pe le tua e fai lo mai lo na soifua fa tua mo tangata ka ko e me se tatu ngosi le tua for linga mal fa tu so le tua in order to adopt them ya peo ka ko ni tamafai tamafai e ala ia Yesu Keriso lona tali only begotten son lona kali na Yesu sala peo ka o Yesu wa le pe e fengo fie e ka ko man la mai tua o Yesu wa bea ma so tanga o tato ma le tua o ngau Yesu wa bea o le tua o wa bea ma tangata ka ko tangata ia lewa ka ko man la mai le winga o le tua o ngau Yesu o le tangata ia nga renga fo I mamana le nga pa ia God wishes to make men capable of responding to Him, of knowing Him, of loving Him, far beyond their own natural capacity. E vai. Kau lia, ia ska ko so kanga ma lia tua. Ia se awala me un ka ko mamlama I lia tua, ma ka ko alo fa lia tua. Ale o to fale lia tua. Na fina ngaloi, nga ia ve tato, e ala ia Yesu, nga ia ka ko respond. Nga ia ka ko tali tua I lia tua. Nga ia ka ko I loa I lia tua, ma ia ka ko alofa I lia tua. Ia o se alofa e silionga ona tele pe a fua e capacity o tatou tangata ia por ka ko amarosi e venga ko le tu le ka kan ngoi me ngai rua o le o sisio manga reason o le potol tangata en fainga ngai yo le ko e fa la vela e limiki le venga o le tua ia o usu mai tangata ma fa ilo mai tangata ma mai le a fo le awanga en feun ka ko kali ai ka ko lo ngai ma ka ko lo fa ia oka ma ka kia le lo fo le tu tangata fengo fia anta tu lo le o mai le fio mai le tu ma sota I mai le tu ia ma le fo mai ta o le mo le manava le mo le ola mo le malos o le tu le kuanga io ia sauska ka fo dia sauska ka no mai a oe ma fakalo fo mai a oe ma na share mai a oe o le tuana lo winga so se mele le fo istanga ta ia oe nga o le tuana wa le se mele anga mai le tu au fo ini mama ya te o elfa pe ato le stanga manu yelo was ala manu yeles o ka se manga yo nga me manguelo waso alofa ma malas manguelo waso lo minga ole ngana le tu alofa pe afika ke o lai ma faking ale ya wa piwa ma alili ala langi ni wa ka wa ma alili la le winga la tala ma alili ya piwa le se ma fanga le maftanga ho le tangata e pasi ale si
sisi e ale e sui o ele sisi ale ko aka ka ia so ika ke loi nga luenga ale pongisa o ka ko me funga ke e se lo fie o ie il tato nga nu il tato anga nu uma ka ko filosofia fa samo o puai em te tu se lu le vi ma le e o le va ka singa le va wa aka ko lo ka si le va e va tangata le va o fa lo fa lo mai o la me la ko po misa e o so mai misa ya no kana ngo sa vai fa kana lenga ngai fa ngau ngapi ya ka ku ya vai mo ia ke le upo fai a otu me o ke fongi me ko fa kana lenga ngo fai ngai le fia oka o le mu ma le le ya fo le la mepa o le fa mo ola ile mana wai wi ang ke le kala fai a ko me o aisa o ko ya ma ka ke le fongi me ko le o loko mana au ko fa kala lenga le ale ka me ke o le mu ma dia le la mepa o lo to fa tu ko ke ia ko le tu aya ya e ka uranga ngasulungia me ngai ka ko ranga fa le as ho ko ngai o mai loko se akasi lua so le so ki so loko ma ngai o ama ka fa penga ye wa pe ho ko mai ya so ma yo wa ya ko ko la uma be no ole me e mai le nganga sa lo tol tanga na fa ko sa lo ko le fosi ya fa penga su lo ka ko mu pasi nes na mai lunga se lo ma ko inga anga ke ngo ko lu ngani ko e lo wa le tu la pa no mo te tua wa le tama ka se ma ngai ka ko kilo me ia ka ko planka lo ya songe o fai lunga pasi po o ka ya o Yesu ale ka ko o la fa kasi ya so uma iyo ya saule iyo ele ai ma se misa kupu pe le lenga ke u de va fa lo ya fata mi se fo va tu ngani ma tu fa iyo aonge o fo king lo ko fin pa penga fo ele sa ngame sa la aka ko lo wa ye me ka se le va le ngai mo per so kai ya me le so se la li ka wa ye li ka wa kui e ma ngai ya prata la vo e de ngo fu lang ka le ngale a fa ka ya ka le ma ke ki ka le a pe ko filo iyo ya le vale le na te le vale le ai ma se me la veve si ai fu ke me ka e sa mo ma ya nganu le ko mu ku spa i ko nganu ka man ko fo i le yo ma tala le ku spa i le Yesu a mo le man ka ko la ile nganu ya nganu fian pan ya a ve la fa mai ya vai se supona am se van funga ave ko inga ku fa ku a oi fa so o lo makua e fa so ave fa so ave vo ko sia so fuanga le so fu mai ka ko na mai e fia ka ma fa lo ele sa stu ya fa vai e vera mal ko mai penga ave le ala ngai o ko inga le se ko inga mai ave ko la fa ave se me mala ke ngi malongo e uma ko ki uma ngaku ale nga pa pu ale fi ai ko le ranga sa mo o kan manga ia e fa ko e fa penga e lo fa ko lo fa mai pe o ko ma sangi ka fa lo mo fo ia tu potons e fa wa ile lo ka sa mo e fa wa e lo fa ko e lo fa mai fo ya va culare vos a su va sapa su io en che le me ka e se makiva isa mo pe ka ko fo ia nga e le ko nga me mo ko ai se me ai le
Mangongi mai kukala mai. Alu le fa kikilo lunga masinga mai. Mangai se masinga fusu. Ela ke oi ka foles ko mea. No fa fusu e vole ko tole. E angal me ale pe papu pui ya. Loka ma fale pe ka ko mea. Asa mo man fale. Open. It's an open philosophy kako ngopo. Fai lo mo mea. Ia so kako fale o ngia so. Ai fat pala pui o le poku le o le poku le. Kosa male pa. Kosa mal pa. Lan mena le fa ma real fale eko fale pa. Na, ku e mo le lapo e mo le lapo. Ese swinga. Ia so. Ke sa wale kwa I la inga, sa wale me la inga I ringi pa. Sa sang mo fo fakas. Ia ku sole. Menga le ka mai I kapike le ka ko ola fakas ia. E fo e fa so mai le to mo tato. Ia pela le unapproachable light. Ku sole le fo ka ko ki sa o le to. E fo isko ingomos. Ngala kumo se lunga o mo mo le ala kumo se o ka se mo la ele mula ya si vo mo se lunga ngo mai wa o le ola pela se va I ngo ko in e ka ke cambia ku to pela sa se ngo fo ngala me o simi o kose o ele ngo a sa mai ngo le tu wa o le ola pela. I am who am. Divine plan of salvation, of revelation. Revealed simultaneously by deeds and words which are intrinsically bound up with each other. Longoinga, wharinga mai o lea tua. E whaakingo e lea tua I upu mga ruenga wha. Ngā ruenga ma upu. E whaatino e lea tua I alona wha ilo mali tangata. And shed light on each other. Longa winga o mei o kako upu ma kako ngā ruenga. E wha maramama e upu ngā ruenga, wha maramama e ngā ruenga I upu. Kau lea fo lea tua ngā ia ngosi le tato lalangi ni ema tato lea. I lea upu. Anga whekalai au lea tua ia kukupu mea o action. Lea tua lea o le upu. Ia nga ngosi e lea tua le fofuanga ia iai sam ia iai makukupu me it's the word and action ke me kas le tua le fa e ka un me divine pedagogy pole pise se o onga fo le tua God communicates himself to man gradually pe ole me fa le tua mo tato e fa ilo mai lo le ko sa le ko fa ilo a ko mai no si a ple ko a pe o kamiki fo pe kamiki pepe e fa fanga mali susulontina e ngo lo le na ilo ki nga fa na ko lo nga me po ko mai fangu nga mo me pisi me ai malu pe se supo me ai vai orang como ko e ka ko lo fa ska man fa sai e fa pena ko nga mai le tua o le fa tua tata malana o onga mo tato fai maria mai nanga revelation fai mai mem fai onka ko kali le kai le ki ka ko fa ko pe ka ko ka mi pep fanga tato me fai mo fie se yo en ka ko matua fa tu malo losim le fa tu ka ko malama le tu so that's how God prepares us kadiele ya for the revelation le tu por fa lo mai ato to le tu tangata ya fa nga fo ya le tu me fa ya na fo ngai sa fa ngo fia le ko so se va le lunga mai su lo ni e fa nga le tu winga tangata e fa na mai Yesu I tamaita oi o Maria fa nga pe fa nga mai ia I lo tina po so tangata o le awala lea o le natural approach lea le fa ngai le tua e ma ngo fiel tangata pe ka ko fanga mai ka kinga lo kama a pe nga fo Yesu fanga mo tina Maria mo kama Joseph
whaingofi kako mamla. Yeah, la my God prepares man to welcome by stages. Why? When I says, when it does, the supernatural revelation that is to culminate in the person and mission of the incarnate Word Jesus Christ. Yeah, meale. Nongo minga lai kum tamanga mai su, elia tua, fai lo mai. Se yo o mai ala, inga ua liu tino tangata le tua, e ala ia Yesu. Ya, naka kua kua ia. Naka lea ingo ia Saint Irenaeus of Lyons. O ia fo le malusi le melia, a fa pedagogy le po le fa manga leo le fio mai o le tua I upu a le tua ia mangaluenga. For my using the image of God and man, the word of God dwells in man. Wa fio mai le upu le tua fa no fari I tutono tangata o mo le tua tangata I tutono tangata. When God became man and became the Son of Man. Yo Yesu la le wa fiul tangata wa ve Yesu matali ul tangata. I say, are you looking in order to accustom man to perceive God? In iam faingo fi tato tangata. Ngaka ko man malama le tua and to accustom God to dwell in man. In iam faingo fi fo le tua. Ona a fio il tangata. According to the Father's pleasure. I say, ilim pinga fi le tua tangata. Ka ko tangata ngasa. Ai o fainge o ngala o le awala o lona halo Yesu. Le wa be matangata pe o e ma ka ko o matangata. Le no faingo fi le tua ona sau. Fi o lo tangata. O fa pa ia ina le tangata. Ona o le liutino tangata o le tua. E ala ia Yesu. Ele me. Io ya. Che le le a fo le. Che le al fe au ono fai ia le tu e fa lo mai. Ma se la Kapite. Se al Kapite le o kako. Fa ka ia na to na tu tapena. Mi si asko in volio Pope Benedict XVI. O ia le Benedicto. Ia le sa ka mo le. Komitianga ko faile media. Wa ko peanga kan mo la mtanga ya fa ia sisi kusi ke loai. Ekalesia katoliko no fa tu tuanga ilona atonga. Le Catechism of the Catholic Church. Aya, ma fi kaika. Le kai. Ya ana ya le fui fa solo Maria. Solo Maria le ko ele pai vun kong ya ko aku le kusi ke pe me le tua le ya tato fe Maria mai pe ya kama kiki pepe fanga Maria me vai e se longa wanga ready Ekalesia ya pescalo ma ila ngala ma fai ngai me malo aku le kalo male u e fa penga fa ko ele ya se pepe van kan lo ku kalo le fa penga ka ko patu ya stages like revelation la fa umai in the beginning God makes himself known ya kalo le atama eva yang fa lo mai le tua lu fa lo mai le tua tangata ya la ya kama lu tangata ya kakuro umangakala ke enga kamba eva ya le fina ngalo le tua a ola uai fa mo le tua ya la mai le ya po le fa mo nyanga le tua mo tangata e pangale o vale tu lima ele fa mo nyanga le tua atamba eva wala fi me fa me ti apo tu le me le tua o le ola ya umalola menga ya sawela le the covenant whengainga ai fo ale tua manoa ka vi fo nga kai mi nga me o ke le kupu ya ngoa ma le lolo ya o ka ape o tangata fa sao mai nga ngoa mo siang fa ngau ya fa penga ko fa kupu ia tangata ya fa penga o scatter solo ka kai ile lolo langi ato into different languages, nations and cultures, colors, o ngai mea e kukupu kai fia milio, pilionga kausa,
karu mai tana lea. Ia, mga oro lea kua, lea la ke mga koe ko mai whakasi uma au tangata. Naka uma nga foi e ala mai a tama ewa, ia manoa. Nga ia whiwhi e leo ai, o Aperamo. Aperamo, tamā leo whatutua, tamā o atunu uma. Yeah, to bring back into unity the scattered people of God. Ia, peo ne ngani koe mai, wala awe fo lea tu, ia Aperamo la ngaruenga, ia koe kakai mai ko kongulu mo lea tu, koe whakaskasi mai whanau lea tu, ka ape solo lang. Ia, mai lala ia le, God forms his people Israel. Nga kau mai lala ia inga wa, finangano lea tu, lea Nia la fai lola la u whenga masenu o ele nu lea whiwhi lea tua o Israel. Lea ngos whenga lo lea tua ma Israel. Nga awe il tu la fono e mose. Ia ai uma ia o lea ngā se kula fono wi fai kau papama e se kua. Ai whanangano lea tua ia vea kula fono lea ia kusi I loto o tangata. Awe lea laka mai ala I spirituality o tangata. Ia, peo le wahina tā wala ngā ia. Wha o mai rola ka. Malo. Ia, la ka wha a wau vai a sofo. Ia, wha a la wikele koe ia. Malo, wha fitai. Malo ful sāng noi lau whionga patele wa fitau I lei malta taimi. Tai. Ia, e iei ful tau tonunga. I le mai mo mai le tātu pule anga malen tunu. E mai se wompa anga le tātu por kalamela kapite le Ekalesia katoliko. O le tātu por kalamela na mole so, ma le nei vai aso. Whaftai tele la vai lau mai mo mai. Ia, tātu whaftai vatasi le whionga patele molo nā wanoa, ma le whaasoa. Ia, mai se fo le whaawa wina le tātu por kalamela vai aso te tasi. Tātu whiloa I vai aso fau, manuia toenga le so, soifo.